Kyabazinga funvu ebyanda n'ebyanda baba ife abaana tuduga watulekera obusogo okweyagala munnange tweyanziza okuba nga munnange okola omulimu ogwo era twena tuli mu munnange tuweereza tetujja kuba nga tuyisa mukono munnange tuli wano kumpe oda Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga ife omulimu ogwo ife baba gwe watutuma kwegusa birooto by'abaana basoga kasita omwana aba muki kasita aba musoga so lunaku olwaleero no nsobola okuba nga ngwiribwakwa omusaadha kubamu abasaadha bakubye endongo mu busoga nga bo bakubi mukubona okwange ovanga kumwe mbyali n'egaali yakatya egaali yange tendeka era mbaire nikobe nti egaali ebe waleere yakati be Dr. Hussein egaali yange erina okumba inyuma kubanga nze ndi mwembi w'amaani sangalo okubonako zena tubabu amaani nga mangi adi kati mwaka muyaka ndongo ku ndongo tulina okuba kalakata tujja kuba funta tujja kuba maana mu ndongo baidye bakyolye balina okyolya lamusa kubawuliza balata bamama basenga bakoja basoga banange ndi baganda bange bonna abali eyo mukoba mutya kasule buli bwera nikunze omugedi olwaleero mwidiri olyo awona woli amaina nerobozi nze baneta ekomani kyewagula bwe bagoba wayi kati ate yewe basole yidi eyo tutagijamu eyinza okubanga munnanga ate kabiri mpanvu yatumalira ki obubiri so obale kubandongo baba bali kusima okubye endongo mpulire mu nemba n'amana nti ayiwo niwe kyewagula bwe bagoba atatabyocha kulesha endongo eno gitandika mwaka ki ndi waido tili waira nini mwaka mulala gonka inuma awo gonka guti kyawona watuli kati wobuvumo obutola wobukoba nti kubanga twitwidi nga tubona kuba upcoming abandi baida yakubabwa audio kati wakikola oto kubanga buli kemba akafulumo ta ku video fatwa asoka twetegekera inabo business weife yokumbali bwe tukola ku ejo nsonga ate kati idukira iverizira muntu tili kola ki tili woma kati buli obani audio nze nkoba nti oba kali kana kuba mwembi wakati saawe ne bintu byacu anti ne mukizinga omuntu anumeno bona kumwembi ali kwemba kusinga banabuza nani yimbo lembo otuke nawo wakati noyo ati doyo sonde nsonga lwaki nze buli remba video osinzira wawo kubendonge endongero nsinza mwidinda muno mwene akalo baketa musima kali awo kali mjinja nose musima nkaidi kati ngewe mukubona okuko obuzibu bwagaine wa mundonge sadi no obuzibu okusinga buli munko